Beautiful day for unboxing SEA tehnologiji. Posjetite Facebook stranicu za biblioteku. Danas radimo unboxing i review na Samsung Galaxy A6 Edge Plus. Znači, lijepa je kutija, na zadnjoj strani su ispisane neke osnovne stvari koje ćemo kasnije pričati. Pa da se bacimo na unboxing. Kada otvorimo kutiju, vidimo sami telefon. Dobijemo ovu igricu za otvaranje SIM karticu, USB kabel, punjač, i slušalice koje su lijepo zapakovane. I to je, nemamo više ništa u kutiji. Imamo taster za nazad, fizički taster za tablice, prednju kameru za 5 megapiksela, Samsung logo, zvučnik za pričanje i LED lampicu. Na lijevoj strani za pojačavanje i namagljivanje zvuka. Strani 3,5 mm ulaz za slušalice, ulaz za punjač i zvučnik. Na desnoj strani power tester. Na gornjoj strani ulaz za SIM karticu. Na zadnjoj strani kameru od 16 megapiksela, blic, senzore i Samsung logo. Kako što vidite, sam telefon nema uopšte bugove, nema nikakve probleme. Posjeduje 1.1 Android Lollipop verziju. Za bilo kakvu igricu neće imate probleme jer posjeduje 4 GB RAM i octa-core procesor. Šta znači, igre s ovog telefona bit će stvarno uživanje. Što se tiče fingerprint, senzor stvarno radi odlično i neće imate probleme. Kamera je zaista odlična. Ima više opcije koje ne mogu se pokazati u jedan klip. Pa pogledajte slike. Također senzor na zadnjoj strani je za selfie tašnje, kada stavite prst on automatski slika. Pa pogledajte video. Zvuk sa zvučnika je zaista čist i kvalitetan.
Šta se tiče mikrofona, možete primijetiti sam kvalitet na cijelog klipa jer klip je snimen uz pomoći telefona. Ovaj telefon dolazi sa 32 ili 64 GB. U mom slučaju je 32, ja mislim da je više nego što vam je potrebno. Ako mogu reći neke zamjerke oko ovog telefona, to jeste baterije. Ovaj telefon ima 3000 mAh, ali jednostavno se brzo troši jer ima 5,7 inča ekrana, jako rezoluciji i ostale stvari. Ja ga bukvalno punim svaki dan. Hvala ljudi na gledanju, ako vam se sviđa ovaj klip, ostavite like, subscribe i pogledajte prošli klip.